Aye omwana yakubyaga n'esimu yamubisamu egaali wakalire yo omwana yera yavuyira gwe yakobya ali emboli amukati weli emboliyo buti kankobere Kirunda timutegera nze mbaire ndi kusaba nti olwaidindi eno nikulenkulakulana yayo kubanga obukulembeze buno bw'abantu ate tuba tukulembera abantu ebintu ebyo ebindi tubireke tujje mu maiso n'ekikola ki kubanga wetwalangirira abantu wetwalangirira abantu buli wamu nga ife twajja ku mukoti aye nga tobuli waife babwiba omuvubuka oyo ajavuna ino ebitibwa eby'abantu ekino ekyali mutawuni munonga mukulembeze yakulembera yabigeranga muyaka mwamulese sebo mwamusaba okulwire lwaido omusaada mwene ne yakoba yakati nize Kirunda Mubaraka inginiya akola enguudo ne okusoma enguudo y'Olubireka yabisomera era nga iwe toyidi nze ekintu kyendi kwenda okumusaba kiri ekintu ekyo ebintu byonna nabiveeku tujje mu maiso n'ensi kubanga abululubule wetwalangira abantu fena batwiba by the way bayiba abantu baife aye ku lw'obulungi era abantu babe benda kujja mu kooti baani babalye kwa batyamye n'akalulu akandi akalulu like akawe ekisande ekiwere president yabasonyiwa obusonyiwa emiliyoni 2 abavuka webale ino lwekyo tukidukira ku emiliyoni editi wano mwidinde yesaidi ere igeme bamwimbi akalulu sebo kukai babwibe iwe toyidi kyabaire mu Jinja Southern Division wano igeme bamwibi aye oli mulia kungabokera kubusitolo buli wamu abokera ku menza kulobulungi lw'ekintu owekaliro mulina omusaada gwe mwaswire ayitajja kubasoniga musaada ngavumye bantu aye mwamwima akalulu mwakawa omuntu atasobola kuvuma waire muntu mu district ya Busogera ekikoba iwe obaire eno ng'oli musimu ngavuma embuzimu ewe nguli yakuvumyera ati obona ogutwe olukoloto omusaada ole banake omusaada yabavumira abantu mwamusuula bataka kye basazeewo politics yono gwe tuli kwogera abantu abalina mpisa lifaana timubendera kwerelewa imwe benda abavumi aye bataireyo eyo nawe kiba nti benda abavumi ayida kwega gwe batereyo gwe batere ayida kwega oloza kitwala omwana wampisa ino obona balesa omuvumi ekiri nti babaire bakoye eki bakoye evumibwa agrobeni wafunye obuwanguzi ewe noteeketeka ebivumo tubyetaagisa mu maiso awo nga batandikira okusumbuwa so nze kyendowooza kuluno abantu bayeze nti primaries tidiyamba donka primaries tidikola ki tidiyamba ate eri abantu wetwabaye tulinooni akalungu obululu tibabwawula wetwali mu primaries twanonyanga obululu bwa kibiina aye wetwava mu primaries twanonyanga akalulu ka buli omu oba wa FDC omwagana wamusaba akaki oba wanupu wamusaba akalulu aye abandi bajanga maiso nga koba basi oba nupu mumamitoni oba aliwa abantu bange bende bakeneke abantu benakukobera wano ewe wanko bati muuma bajja mukululira ku kaliba aye muna eyamukulwire kaliba waliwo kyebeeta Katonda okuyamba omuntu mwasuula n'igabula omuntu yalira akalulu ka gabula waniziza yandibaire azireka gabula aye mukambwe omusaada gwe mubona ku saizi eyo mwamukuba akalulu mwandi mulese bweri abamubanda gabula bamusonige bamubanda era bya dirudibwa chairman 5 kibaire kizibu okumubanda nga ino osooka ire walega abamubanda mubande bulungi babaire bamunonya mu office nga twamubona nabo era inaga namalowezi ngeri abamubanda kodi miliyoni oba 10 na imeka oba imeka ebitibwa birungi ndikukira video eriyo video yafuluma nga omukulu oyo ali mu motoka nga bali mu omukyala yalimu omudiri gw'esente nga baligula itaka liriga betawo kodi oba nakalama side yawo itaka lya district ebigambo ebyali bakagula nibyali byakugula itaka byali bya itaka nga basuubiza byali byakiti waliwo omulimu awo byali byakugula muna wena wakabona kyekiraka kyoli kubabulaza omusaada mwidamu kutulaina pressure bana beti pressure kyetuligezaako nti woba oli mu buyinza kirungi omwembi waifwe ow'amaani gwe beta David Baisi ali mu mbeera mbi ino era mbaire nkubiriza banaidinda n'abasoga mwana manaimu abana bitone okuyamba David Baisi bamulese kumpi wano bamulese ido gano mu main referral hospital mbu bwe nayogere kunikubamu kubali abali kugenza akati omwami ono yalwala hepatitis yamukosa ekibumba so babairenge bakati kodi bamuga butwa kodi bamugachi sabere mu iganga mu musondere ku sente ko tukwetaga buyambi bwakwida ndaba David Baisi omwembi waife ayembane embonso ga ngoma musambya gwa kuba munolo
oyo n'omwembi yangagwenayega n'ayemba ebigambo mu Lusoga mwembi mulungi nno kale banange nkubiriza omulanga muveeyo muyambe David Vice mpamawulire ali mu maini agembera tinungi tayogera takola kiwokubesi mukyalage n'agigema mutalinda mbeera kwonooneka musonda emitwe timikova giri kuli answa mwidde kuno mukoye muli kujja kusomesa abaana mujja kuyambako amaka kodi biki wedi mwogereyo nga musonda amabunda mulete bwa sente bwidanda bibuti because butimpegano anti mponinga mutye bwe mwida nze ndo musade yaidagala kumukolo gwo muvuka ifu yali akola ku radio yafagana ewanyange yakati mpelati bana mwandu akawungandese abana ebitabo sifizi nja kumautawo ayi taboneka ngapakali nabona ndikuja kubikonaku kulekezi abaide mwami mulungi no yayamba sisiri abana bona ebitabo akawongekera atanoka kule mitwalo musanvu aye ngalumukirire ino by the way abamali anti byota asobole kukwata bisuubiza bireke eyakolanga kukiira eyafa bambi gwe twazika wala cross yaidera yabawe enziko ngewerako aye lwakuba bano bona abadisolozo olusi tibadikola ki tibaditusa kuba muntu we enziko gitera oge bajje nayo teyama kabiri binayirira kuba tojja kubisobola waba oli ku mission yindi namwandu omuyamba otya muyambirawo ogolole wamampe yulire koje nkasobola namwandu ng'ali mwerizo nga mutandika polisi yaife yewanga erya Uganda